A mi, nas dva, ustanemo se gori i bacamo bombe, već vidimo kako oni prebacijuju se. A mi bacamo bombe, a oni bacaju bombe na nas, točno pred nas, pred naši zid. A ovaj gori, čača Jole, ovoga, Pešinaga, brata Jole, i Pešin svejedno, Svitko kaže, Bižmo Ilića, kaže, naš su veli oci, veli, Bižmo Ilića, a mi ovdje, Koliko vas je bilo? Samo nas dva, oni su drugi naši ošli, već ošli, i svi ćemo mi odošli. A šta su oni mine? Jesu oni mine na vas pucali? Partizani? Oni su zauzeli to sve, a mi kod onog velikoga kamena već dole 150, 60, 70 metara, a on viče stoj, vidiš, brzo li je došao. A ja onda kako mi srcom izgledamo da prijete u onu škalju, nabida se pa da ne posrne, da ne padne. I pobjegnemo ćemo. A koje je doba dana bilo? Doba dana, koje je bilo? Noć. Noć? Da. A gdje je bio narod ovako? Ljudi bili po kućama? I sve samo i zauzeli oni sve. Koja bi to? I viče Kamberoviću koji je napred toliko i toliko metara da baca bacačom. I zove jamo drage jedne. Kad se iđe umasle pa desno, ona draga gori. A on uskraćiva, a tu kao ono gradu. Koja je to godina bila? Ne mogu mu kazati. Da se javi. A onda i petak. Prije Frane, šaća toga Marenka. Ne šaća nego Bit. Bit je on u kući. I on se tega i trča gori. Ovdje već, zauzeli već priču kada stoji. Stao sam kada, koji se je Frane kada, ustaša kada Frane mamo. Stoji napred kaže, ajde, napred. Ajde, to sad i opet ide napred. Stao sam, ko ide? Ustaša Frane mamo. Napred, čekaju oni gori njega, da on izađe gori. I su na kamenje, to na gori. I uvote ga i zakonju ga. Partizani? Zakonju ga i šuku ga. Možda ga svukli prije svukli, onda ga zakladi šta je sad. Znači vi ste na vrijeme se povukli? Vi ste se na vrijeme makli? Jacques Lemon. Vi ste se rekao na vrijeme makli, povukli? Da se povukli, tako. A on nije znao? Da se je bilo malo, oni su navalili, a ko svilje.